Erickson Kabera, a father of 3, was shot and killed by Hamilton police this weekend. He arrived in Canada over 20 years ago from Rwanda. Ubu inkuru iri kuvugwa ku isi yose nta yindi uretse inkuru y'umunyarwanda wiciwe muri Canada. Ariko noneho icyabaje abantu bose n'uburyo uyu mugabo yishwe n'abagombaga kumucungira umutekano. Uyu mugabo yishwe n'abapolisi ba Canada bamurashe mu cyico amasasu agera muri 4 yose. Amasasu rimwe ku mutima, rimwe abiri mu nda ndetse na rimwe mu matako. Amasasu 4 yose bayamumariramo mu byokuri birangira nyine apfuye. Muri iyi video bitangazamakuru bigiye bitandukanye byatonze umugore we kamera maze mu marira menshi avuga ko nubu ishusho yaryamye mu bitaro ari kubagwa itari kumuva mu maso, ati bamwishe nk'inyamaswa. Reba iyi video gatoya. I saw him at the hospital. Like I saw him like they killed him like an animal. One of the memory that I have that I think I don't even know how I'm going to live with this. Erickson Kabera yapfiriye kwa muganga azize ibikomere nyuma yo kuraswa amasasa n'abapolisi babiri nkuko Lydia Nimbeshaho bashakanye abivuga. Uyu mugore nyine nari ndimo ndakwereka muri iyi video. Uyu mugore kandi yanaboneyeho gusaba ubutabera. Ariko se mu byukuri uyu Kabera yishwe kubera iki, yazize iki mu byukuri? Bari abapolisi bamuhoye iki? Niki cyabateye kumurasa mu cyico byibura? Kuko numva isasu barashe ku mutima aho ngaho ni mu cyico, ntago abari kwa kundi bari kukurasa wenda uri kubarwanya ngo bagucishe make babona uko bagufunga cyangwa bagufata. Ni mu byukuri no buryo bwo kumwica ngo bamurangize, nicyo cyari kigambiriwe mu bigaragara. Ariko se kubera iki? Bamwe bati yafatanywe imbunda, yasanganywe imbunda, abandi bati nta mbunda yasanganywe, bati yashatse kurasa abapolisi niyo mpamvu bahise bamurasa mu cyico. Mu byukuri ukuri nukuhe, byagenze gute mu byukuri? Reka amakuru mashya agezweho kuri urupfu yose nyagusasanurire. Ni inkuru ikomeje kugenda ivugwa kuva ku munsi w'ejo, ariko akiraswa iperereza ryahise ritangira. Kuri ubu rero hari ibyo iperereza ryagaragaje bishyashya abantu benshi batari bamenye, ariko ubu nonaha tugiye kubisasanura mubwire byose iperereza rishya imaze kugaragaza. Twitwa Analysis TV, ikaze. In a news release, Ontario's police watchdog said officers were called to an apartment building around 5 p.m. Saturday. Kwa gatandatu ku itariki ya 9 Ugushyingo nibwo Kabera wari ufite imyaka 43 y'amavuko yarasiwe mu nyubako yitwa Hamilton Apartment. Polisi ya Canada icyo gihe yatangaje ko uyu munyarwanda yari yabanje guhangana nayo. Gusa amakuru mashya aheruka gutangazwa n'urwego rushinzwe iperereza ryihariye SIU yerekana ko nyakwigendera mbere yo kuraswa atari yigeze abanza kurasa. Kabera rero araswa kandi hari umwe mu bapolisi ba Canada bakomeretse. Gusa amakuru aturuka muri iki gihugu avuga ko uyu yamaze gusezererwa mu bitaro bijyanye no kuba yari yakomeretse byoroheje. Umugore bashakanye Lydia Nimbeshaho we avuga ko bifuza ubutabera kandi ko bashaka kukuri kose ku buryo Kabera yishwemo gushyirwa hagaragara. Urwego rushinzwe iperereza Special Investigation Unit cyangwa se SIU rw'intara ya Ontario hariya mu gihugu cya Canada rwatangaje ko ahagana saa 11 z'umugoroba kuwa gatandatu abapolisi mu mujyi wa Hamilton uri hafi ya Toronto bahamagajwe kubera umugabo uri kwitwara mu buryo buteye ubwoba. Itangazo urwo rwego rero rukora iperereza ku myifatire y'abapolisi mu bibazo bahamagajwemo ruvuga ko abapolisi bavuganye n'uwo muntu, rwongeraho ko abapolisi babiri barashe imbunda zabo amasasa akamufata. Lydia Nimbeshaho yabwiye BBC ko ibyo byabaye Kabera ari we wenyine. Ati nta kintu na kimwe bahise batubwira. Ntamagawe n'inshuti ye nka saa 3 z'ijoro bari kwa muganga. Akomeza agira ati tugeze kwa muganga rero twasanze barimo kumubaga. Muganga yatubwiye ko bamurashe isasu rimwe mu mutima, abiri mu nda no mu matako bakamurasamo isasu rimwe. Kabera rero apfuye yarakiri mutoya cyane kuko
yari afite imyaka 43 yonyine y'amavuko. Uyu mugabo rero wari umukuru wungirije w'umuryango mugari w'abanyarwanda baba i Toronto. Kuwa gatanu mbere y'umunsi umwe ngo yitaba Imana, yari yanditse ku rubuga rwe rwa X ati yari yashyizeho video ivuga, ayishyiraho ubutumwa cyangwa se caption avuga ngo uwa gatanu mwiza mwese nimworoherane urukundo ruratsinda. Lydia, iyo niyo video ya nyuma, ni nabwo butumwa bwa nyuma uyu mugabo yashyize kuri X. Umugore we Lydia rero avuga ko Erikson Kabera waruzwi na benshi ku izina rya Janti yapfuye nyuma ya saa sita z'ijoro ryo kuwa gatandatu. Biragoye ko yari kurokoka rwose kubera yuko kuva bakurasa amasasa 4 byongeye harimo iryo mu mutima n'andabiri yo mu nda, byari bigoye rwose ko yarokoka. Ariko se abantu benshi bari kwibaza ngo byagenze gute mu byukuri, kuko polisi nkuko ibivuga uyu mugabo yaba yararasanye na polisi, yaba yarafite imbunda se? Ese byagenze gute kugira ngo bamurase mu cyico bamwice? Mbere yaho SIU rwa rwego nyine rwishinzwe iperereza yari yabanje gutangaza ko habayeho kurasana bikavamo gukomereka k'uwo mugabo n'umupolisi kubera amasasu. Nyuma rero urwo rwego rwaje kwisubiraho rusohora amakuru mashya, rwasohoye amakuru mashya avuga ko nta kigaragaza ko uwo mugabo yarashe imbunda, ndetse ntibasobanura niba hari imbunda yari afite. Gusa Lydia nimbeshaho uyu mugore n'umugore we nyine akaba yarasanzwe n'umuvuzi w'indwara zo mu mutwe wifashisha ibiganiro n'umujyanama. Rero avuga ko Erikson Kabera atabarashe, ati baramwishe nta mbunda yagiraga. We ahamya ko rwose umugabo we nta mbunda yagiraga, ko polisi yamubeshyeye. Yongeraho ati ubuzima bwe bwose ni umuntu ukorera community, sina community y'abanyarwanda gusa, ahubwo ni umuntu wakoranye na polisi ya hano mu bikorwa byo kwita kuri community. Twebwe abamuzi twese nta muntu uzi Erikson agira intwaro, ni umuntu w'amahoro. Mu bintu byose yakora ntabwo yarwana cyangwa ngasagarira abapolisi. Nuko nguko umugore abivuga, byumvikanisha ko ari kunyomoza ibyo polisi yavugaga. Ikinyamakuru rero The Spectator cyo muri Canada gisubiramo umuvugizi w'igipolisi cya Hamilton avuga ko umuntu uba mu nyubako Kabera yaratuyemo yahamagaye polisi kuko hari umugabo ku rugi rwabo bakeka ko afite imbunda ntoya. Umukuru w'ihuriro ry'abapolisi muri Hamilton yavuze ko atavuga ku byabaye kuko SIU kirimo gukora iperereza nk'uko icyo kinyamakuru kibivuga. Gusa cyongeraho ko yagize ati niba abapolisi barashe imbunda zabo bagomba kuba bumvise ikintu cyugarije ubuzima cyangwa kubabaza umubiri gukomeye kuri bo cyangwa ku bandi. Niko uyu mukuru wa polisi we yavuze. Lydia avuga ko hari amakuru menshi batababwira, gusa ko hari umuntu wahamagaye 911, iyo ni nimero ya polisi, ariko akavuga ko ati uwo muntu ntituramenya, twari tutaramenya ko bamurashe. Polisi yahise yandika ku rubuga rwayo ko hari umuntu barasanye muri Hamilton wari ufite imbunda akaba yatwawe ku bitaro. Avuga ko rero ibi byababaje nk'umugore we kuko byatumye Kabera abanza kumvikana nk'umuntu warashwe arimo kurasana n'abapolisi, mu gihe ngo atari ko bimeze nk'uko nyuma SIU yabitangaje. Ati nituramenya uwo muntu wahamagaye polisi, hari amakuru menshi dufite akiri mu iperereza, ariko ikiboneka bamurashe bamuturutse imbere abareba. Ubwabo bavuze ko atigeze barasa. Ngewe naramubonye imbere yuko umwuka umushiramo burundu. Uburyo bamwishemo bamwishe nk'inyamaswa. Amakuru turakaje twese ni ukubona abapolisi babiri barasa umuntu abahagaze imbere. Uvuze ngo baramurashe mu mugongo wenda yaba yararimo kwiruka, ariko bamurashe bamuturutse imbere bamureba. Ni inkuru yababaje aba diaspora cyane,
ariko saba diaspora gusa kuko natwe hano mu Rwanda benshi ni inkuru yatubabaje, ni inkuru yaduciyemo igikuba mu by'ukuri. Ukuvuga ngo rero polisi hariya muri Canada yakoze ibintu mu by'ukuri bidakwiye kuko barashe umuntu udafite intwaro, umuntu utabarwanyije, noneho bakamurasa ahantu habi cyane nka gutya. Ubwo rero iperereza riracyakomeje. Abahagarariye abanyarwanda muri Canada bari gusaba ko iperereza ryakorwa kugira ngo hamenyekane mu by'ukuri icyatumye uyu mugabo bamwica, kandi bagakora iperereza riciye mu mucyo. Ubwo rero iperereza ry'ibanze byo ryari ryagaragaje nibyo ngibyo nkubwiye, n'ibyuko banyomoje ko nta ntwaro uyu mugabo yari afite, katana barwanyije, ariko kandi ibisigaye nuko noneho batangiye iperereza ryo kureba ngo kubera icyo abo bapolisi barashe byagenze gute kugira ngo barase uyu mugabo kugeza apfuye. Nibyo rero bikiri mu iperereza. Ubwo natwe icyo tubereye hano ni ukukomeza gukurikiranira hafi iyo nkuru igisohoka, tukazahita tubagezaho ibyavuye muri iryo perereza. Komeza kubana natwe hano twitwa Analysis TV.